Amen. Fatalo fatu ile nganga fia lava ile nita yao tato ainga usom tu fafine le ainga fatu tua ile swafa pelo Iesu Keriso lo tato walii ma lo tato faola ia ile ngata fo ia ti tato ia so se tasi lava lo mafai ona whaanongolongo mai ile nita yao talofa lava ole a o taitaina i tato le tatalo ina ona tato whaanongolongo le upua le atua ina nei tayao. Let us pray. Thank you, Lord. Taitele tama ile nei tayao o matoa ulia mai ile soifua maua langi mama le malosi le whaamalolonga yo matou tino ai silisili ai lava tama le malolo ina o matou nganga taiono lo whaolatanga o whaolaina ai i matou taito atasi ele ai lava se isi mea matou te loto iai o na o lo fina ngalo le ie le nei taiao le amatu whaanongolongo au e ao au mai e ala I lau tusi pa ia tatala lo matu whaalongo sa uni o matu wanganga ai silisili ai ona fo'i le vi inga ia te oe ina ua suria o matu wolanga ma ua whaolaina o matu wanganga fo'i le vi inga I lau fio ona o le neinga luenga e ala atu lo matu tatalo e swafa pelo Iesu and we all say Amen. Amen and amen. So ilo tusi whaamole le tusi le Eperu alonam taupu mua. We are reading from the book of Hebrews. O lo tato ia nei ile ao awina o le tusi le a Eperu. Manatua foi a fai o e manatua ina le au tu a to lava o le tusi lea. O le tama fai o le tusi tala ina ia whaamatala tala ma au ili ile tangata whaitau, ma le tangata whaalongo e iai oe mau, e silisili ese lava Iesu. So if you recall from the whole background of this book, Hebrews, it's all about explaining and confirming and reaffirming the superiority of Jesus, that Jesus is supreme. So that's what we're learning about over the next wee while. Na amata ina le tatou tusi le vaiaso na te anei. I le mataupu mua whaipu mua ma le whaipu e lua. Whapea le whaita wina le whaipu mua. O le atua, o le na whetala e mai ana mua I o tatou tama e le au perofeta na aua wai mai I tonga fiti ese. O le tusi o lo tusia I tangata e Eperu. So remembering that this book, the book of Hebrews, is written to an audience, and the audience are the Hebrews. So o tangata Eperu, o tangata le nua le atua o Israelu. Whamai mua, whamai whaipulea mua, na whetala I mai le atua, ana mua I o tātou tama, ele au perofeta. So manatua na tala noa mai le atua I le nua le atua. E awanga mai le leo ma le siufofonga ma le fina ngalo le atua. Iana perofeta. Whamai le vaina muli o le whaipu mua. Na awa I mai I tonga fiti ese. Lea lana tato malama o tonga fiti ese. Tusa o vaenga ese o le whenga inga tuwai. Na awa I mai ai le fina ngalo o le atua. O tusi. O perofetanga, o valoanga, o salamo, o pese. O vaenga umalawai na tusi ai, le afionga pa ia le atua, I le whengainga tuai. O ina awala mai ai, le fina ngalo le atua. Pena feta lai mai ai le atua, I le nua le atua. Tolu, na tata wa ina foi le vaiaso na te anei. O le fina ngalo le atua le whengainga tuai, o ana folanga. Aina whaatau no wina I le whenenga fōu. Whape whea na whaatau no wina. A lea ina ua mtata wa ina whaipue lua. Whai mai whaipue lua. Ua whetala I mai o ia I tātou I nei o na aso e ngata ai e lona alo. So o le alo le atua, Iesu Keriso o ina whaatau no wina ai o malawa. Ana folanga sa tātou whaitawina, pe tātou te whaitawina fo'i I le whenga inga tuwai. So I le nua le atua,
O lo tala noa I ai le atua, a wawai mai tonga fiti ese, aina whaatau no wina, ina ua fio mai Iesu Keriso. So we learned that last week in the first verse, God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. So we know that this book of Hebrews is written to the Hebrews. Real simple. It's in the title of the book. And the book of Hebrews, it says that God in various times and in various ways spoke in times past to the fathers by the prophets. We also learned last week that the Old Testament were the promises of God. The New Testament is the fulfillment of these promises. How were the promises fulfilled? We see in verse 2, has in these last days spoken to us by his Son being Jesus Christ, the second person of the Holy Trinity. Praise the Lord. So every promise that was given in the Old Testament by God through his prophets, through the writings, through the books, through the poetry, through the songs, through the visions, through the prophecies, all of those promises were fulfilled in his Son. And verse 2 says that in these last days has spoken to us by his Son. And so that's where we live now. We live because we understand that everything that God promised is fulfilled in his Son, Jesus Christ. Ole tai aulale nei. Ole atato va ai ile silisili ese ole alo lea ole atua. Awa ole tele o manato tangata. Whamai tangata o Iesu sa soifua mai e talitonu na ola le tangata e ngoa ia Iesu. Ai whamai le tele o manato tangata o Iesu wana o se tangata. So many people believe that Jesus was a person, he was a good person, and many say that he was just a man. Today, we are going to realize that he was much more than that. So le tai aulale nei, o le atato whaanu longo, I le au mai le atua ele ngata la ua tato o mai o na aso e ngata ai, ua feta lai mai le atua ia te itato e lona alo. Le atato va aila, e ono ni vaenga I whai upuna e lua male tolu, o le atato va ai iai, I le au mai le atua o le silisili ese o lona alo. So e ono vaenga tato te fia va ai le tai au le nei. So tato whai tau mai wha mole, I le whai poe lua, ma le whai poe tolu. Verse 2 and verse 3 reads like this. Has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. Maua whai koe lua mani tolu whai tau wha mole ia. Tofia e ia e whai mea umalava mona tofi. Na ia whaia foi e ia mea uma. Mo ia o le pupula o lona mamalu, ma ua matua tusa lava maia. O loo wha atu mawina e ia mea umalava I lana fio mana. Na ia whaana maina e ia lava a tātou wangasala. Ona no whai ea o ia I le tū tau o le silisili ese o ima. E ono ni vaenga oro au mai e le tatou tusi whai tau le tai au le nei, e whaamatala ina ai e le atua le silisili ese o lona alo. O le vaenga mua, tātou te wa aia le silisili ese o Iesu Keriso, ona o lona tofi. Whamaile leina nā I le whai upu e lua, ua whetsa lai mai o ia ia I tātou I nei o nā so e ngata ai e lona alo, o le ua tō fia e ia, e whai mea uma lava mona tofi. Malama le tangata Samoa I le mea lea o le tofi. Ona o le tofi e tui nātu
e patino I tama whanau a inga, po suri o a inga, so e malama te lele tangata Samoa I le upu o le tofi. O le silisili ese lao Iesu Keriso le au mai e le tusitala ale Eperu pena tu sia le anganga pa ia ina ia whaamatala loto I tangata e Eperu o loo whaita wina le tuspa ia o Iesu Keriso o ia e whai mona tofi mea umalawa e tusa ma le fina ngalo o le atua. Praise the Lord. For maile leina le nā o le ua tō fia e ia e whai mea umalawa mona tofi. O le tofi lea na tala noa I aile whai salamo. I le salamo e lua a lona whai upu e fitu ma le whai upu e valu. For maile whai salamo I le tusi lea. O te tuina atu la utu la fono, ua whetala I mai yova ya te au. O lo uata ni oe, o le aso nei ua o whana wina ai oe. Ia e whai mai ya te au, ona o fua ina atu ai lea ya te oe, o nuku ese e whai mou tofi. Whamai matulu inga o le lalo langi, e whai mou. E whamau nia le silisili ese o Iesu Keriso le tai au le nei, mua e whaatatau I le tofi o Iesu Keriso. O le ale tofi o Iesu Keriso, whamai le whai salamo, e whainu ese mou tofi. Whamai e oi le tulu inga o le lalolangi, e whai matofi a Iesu Keriso. Praise the Lord. So le tai au le nei, I le whaamau ninga o Iesu o ia e silisili I mea umalawa, o le vaenga mua tātou te iloa ai, e silisili ese Iesu Keriso, o ngana tofi. Whamai Iesu I le Ioanem tau koe tolu, whai upu e tolu sfuma le lima, e alofa le tamā I le alo, ua tuu mai fo'i mea uma I lona a ao. O mea umalawa I le malo ma le fina ngalo o le atua, o lea ua tuu ina mai ia te ai, ia Iesu Keriso. O I nā tātou te whaamau ni ai, I le tātou tusi whaitau I le tai au le nei, o ia e silisili I mea uma. Aisea, wa ia te ia pe whaimo ia le tofi o mea uma. So this morning we look at the superiority of Jesus Christ. And God speaks about Christ as the heir. In verse 2 it says, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things. When you think about an heir, it is the one who inherits the family heirlooms or the family properties. In this case, God is speaking about his Son. His Son is the heir of all things. The psalmist speaks about it in Psalms chapter 2. In verse 8 it says, ask of me, this is the Lord, and I will give you the nations for your inheritance, and the ends of the earth for your possessions. In that psalm, it's talking about the heir of, or the possessions, or the inheritance of the Messiah. Praise the Lord. That this Messiah, who we now know as Jesus Christ, the reason why he is superior above all is because he is the heir of all things in the Lord's will. In God's will. Praise God. For me le whaalinga sfulma le tasi, alona whai koe sfulma le lima, I le whai winga foi o polo kalame a le atua, pea tato wola e wa ai I le whai unga o lana polo kalame, o mea a muli. For me le whai koe se fuluma le lima, I le mta upuna se fuluma le tasi le whaalinga. Waili foi eno na toa fitio a ngenu le pu, ona iai lea I le langi o leo te tele, ua whapea mai, o mā lo o le lalo langi, wa avea mo lo tātou alii malona Keriso, e whai foi o ia matupu, e whaavavau lava. E oo I le porkalame a le atua, e whai uina I mea uma o lona fina ngalo, o ai e avea matupu e whaavavau o le lalo langi atoa, o Iesu Keriso. Praise the Lord. E whaamau ninga o Iesu e silisili I mea malava o lona tofi. Amen. Amen. So even when we look at the book of Revelation, when we look ahead to the future and the other confirmation that Christ is the heir, it says there in Revelations 11 verse 15,
Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Praise God. This Jesus Christ that that the author of the book of Hebrews is talking about, he is superior because of his inheritance. Praise God. And the beauty of it is explained in Romans 8. Aisea, ile Roma anum ta koe valu, o lo au mai e Paulo, o iolo ia ile tofi o mea uma, a whamai Paulo, mo oe le tangata whaatuatua, mo au le tangata whaolaina, whamai, a whai foi o wha nau i tātou, o suli foi, o suli lava o le atua, o suli whaatasi ma Keriso. Amen? Ele ngata o lona tofi, e whai mona tofi, mea uma, ai a whai o oe o le tangata whaolaina, whamai e vea foi tātou, ma suli whaatasi ma Keriso. Praise the Lord. That not only is he the heir, he inherits the whole world, the kingdoms of the world, but in Romans 8 it says that we become co-heirs. What a privilege that is. Amen? That Christ is superior because he inherits everything in God's program, in God's plan. But in Romans 8 verse 34, Romans 8 verse 17, it says, and if we are children, then we are heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. Praise the Lord. Remember, the writer of this book is writing to the believers. He's writing to the Hebrews that believe, that trust in the Lord. But he's also writing to the non-believers too. So I imagine that they're reading this and that they're looking, hey, this Jesus that we heard about in Jerusalem, this Jesus that we heard about, we become co-heirs if we put our trust in him. Amen. So le tai ala ni, au tatou faita wina, ma o wina le tusia Eperu, mua, e silisili ese Iesu Keriso, ona tofi. Lua, e silisili ese Iesu Keriso, awa o ia na whaia mea uma. Whamaile leina muli lava le whaipue lua le tai ala ni, na ia whaia foi e ia mea uma. So we le ngata la e silisili ese Iesu Keriso awa e whaimo na tofi mea uma. Ai silisili ese Iesu Keriso awa o ia na whaia mea uma. Amen? Amen. So e loa tātou, ma sani te le tātou I whaitau le tuspaia, na whaia le atua, le langi, male langi. Ai usuma tu whawhine, e ma whaifoia no so atu le tai au le nei ma whape atu, I eiloa, e silisili Iesu, awa o Iesu, na ia whaia mea uma. Ale whai mai eile atua e whatatau I lona alo, whamai ele ngata ua tofia e ia e whaia mea uma, lava mona tofi, na ia whaia foi e ia mea uma. Whamai le Ioane mua, alonam tau wa whai upu e tolu, na ia whaia mea uma lava, e le ai foi se mea e tasi, na whaia e le I whaia e ia. The second reason why Jesus is superior above everything and everyone, not only that because of his inheritance, that he is the heir of all things, but secondly, because he is the creator. It's his creatorship. We see in the last line of verse 2, through whom also he made the worlds. John 1 verse 3 says that all things were made through him, and without him nothing was made that was made. That this Jesus that is superior above all things, may I encourage you, brethren, this morning, the Jesus that you believe in, that if you're sitting there and you're saying, I believe in this Jesus Christ, that Jesus is the Jesus that made everything. Amen. And nothing was made that was made if it wasn't for him. That's why he's superior. O le mafua angale na e silisili a Iesu. Nei te wa whaafisili ngia no mafua. O te le lopo le ale mafua anga e silisili a Iesu. Ma nei le mafua anga le a. O le mafua anga e silisili a Iesu. A wao ia na whaia mea uma. Amen. A se suelo tusi I le Kolose.
Kolose angonam tau ku mua. Tato whai tau mai whamole whaatasi le whai upu e se fulu ma le onu. In Colossians chapter 1, verse 16, can we read verse 16 together? In English it says, "For by him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or power, all things were created through him and for him." Pasamoa, ia, awa na whaia e ia o mea umalava, o mea I le langi, ma mea I le lalolangi, o mea o vaaia, ma mea e le o vaaia, o nofo ali, ma ali sili, ma whai pule, na whaia e ia mea umalava, na whaia fo'i o ia. A whamai le whai tauna I le whai unga lavo le leina o whai puelu, whamai na ia whaia fo'i e ia mea uma. Le whaasa amona I ele upu na mea uma. I le whapalangi e ele upu, he created, he made the worlds. O le upu na whaapiritania lea ua whaasa moaina, e saume le upu e leni e taua o le Iona, Ionis. O le winga la le upu le na, e leo le lalolangi vaaia, ai e awhia ai ma le lalolangi e leo vaaia. A tato mana tunatu la, e o soa ele la ngo toa ele la, whaita wina le luas fumal whai tu la, tasi le aso. Whaita wina aso e fitu, tasi le vai aso. Whaita wina le tausanga a toa, tolus fumale, tolus se la uono suma lima aso. Susa o ina e whaita wina e le tangata ma le lalolangi, le taini. A o lea tua, e ala ia Iesu Keriso, o ia na whaia le lalolangi, ma le taini, ma le vateatea, e o atu le vani monimo, matala atu o le vani monimo, o aina whaia mea uma, o Iesu Keriso. O le winga nā po le ano moni lava le nā o le upu Ionis. A whamai le whasamoa, mea uma. O le lava upo le ngana tātou, e whamatala ai, le matua te le, o le whamatala ina o le upu lea, mea na whaia Iesu Keriso. He didn't just create what was visible, he created also what was invisible. Time, we can't see time. Space, never been to space. I don't think a Samoan's been to space yet. The universe, mass, energy, all of those things in our world, God created through Jesus Christ. Praise the Lord. That's what it means when it says, through whom he made the world. That's why Jesus is superior. Praise the Lord. O le mafu angalena, e silisili ai Iesu Keriso. Awa o ia na whaia Ionis. O ia na whaia mea uma, tala atu o mea uma, mea vaaia, mea leo vaaia. Lea lai whamai ele tusia kolose a, ma nei ele whai tau whamai o awana ia whaia mea uma lava, mea o le langi, mea o le lanolangi, o mea vaaia, ma mea le o vaaia. O nofua alii sili, whai pule, na whaia e ia mea umalava, na whaia fo'i moia. Mafuanga le na e sili ese ai, Iesu Keriso. When God talks about his son, this is the son that he now speaks to us through. Praise the Lord. I am the way, the truth, and the life. That's what Jesus says. So we now read the words of Christ. We hear Jesus Christ. And we know that he is superior to everything. Because why? Because he is able to create everything. O lesi whaamaminga o Keriso o lea tua, a wā na te mawhai o na whaia o se mea, mai le ai o se mea. O le whaamaminga le nā o Iesu, o ia o lea tua. Na te mawhai o na whaia o se mea, mai le ai o se mea. Whaama mea ia na Vaega, whanga ina o tangata lima awhi lena tatua o ina tusi Ioani. Whanga ina lima awhi, au mai le mea ai, mai le ai o se mea, whatino mea ai. Praise the Lord. That's how we can, a great proof of Christ's divinity, the fact that he is God, because he can create something out of nothing.
No one else can do that. Only God. And then through Jesus Christ, God manifests. Praise the Lord. For many more koranita alonam ta koe valu. Whai koe ono. For my ai beita I waia te ita tau lea tua e toa tasi o le tamaia. E fua mai a te ia mea uma. O I tātou foi, ua whai mo ia. Ma lea lii e toa tasi o Iesu Keriso. Ua whaia e ia mea uma. O I tātou foi, ua whaia e ia. Uso mtu whawhino, le siva aina nai silisili ese a Iesu. Hawau ia, na whaia ai ona sa. Na ia whaia mea uma. Tolu. Whamele amatanga whai koe tolu tai ale nei. O ia o le pupula o lona mamalu. Ma ua matua tusa lava maia. O ia o le pupula o lona mamalu. Ma ua matua tusa lava maia. The third part in which Christ is superior to everyone and everything. In verse 3 it says, who being the brightness of his glory and the express image of his person. O le sila inga tātou te iloa ai le silisili ese o Iesu Keriso. E silisili o ia ilona persona. It's his being. So he is superior, he is greater than everything and everyone through who he is. And it says there in verse 3, who being the brightness of his glory and the express image of his person. Le Ioane mo mua anona whaipu e se furu male wha, o loo iai le whaitau whaapea. Ua liu tino tangata le loko, sa mau po I o ia mai tātou, sa matou mata ilona mamalu, o le mamalu lava lea o le alo e to atasi o le tama, ua tumu o ia I le alofa tunoa ma le whaamaoni. O le peresona lea o lo na liu tino tangata le loko, wha mai na vaai le mamalu o le atua. Na vaai le siu I fofonga o Iesu Keriso, le liu tino tangata mai o le alo o le atua, na vaai le mamalu o le atua. Lea na tatou maua mai I le tatou tusi whaitau I le tai ale nei, wha mai o le isi vaainga lea a benefita lai mai I le atua I lona alo, wha mai o ia o le pupula o lona mamalu. Wha mai upo Iesu Keriso lo Ioane valu whai koe sifuma le lua, o au nei o le lama o le lalolangi. Upu lava Iesu e whatatau ia te ia, o ia o le lama. Praise the Lord. Whatusa iai lona pupula. Lua koranita o lona tā koe wha, whai koe wha. Wha mai lona whaitawina, ua whatau wa soina manatu o I lātou, o e le talitonu, e le atua o le lalolangi nei. Ina nei pupula atu ia te I lātou, le malama o le tala le nei, I le mamalu o Keriso. Praise the Lord. E o I le tala le nei a Iesu Keriso, o loo iai lea, le malama o le tala le nei, I le mamalu o Keriso. O ia o le pupula o lona mamalu. O Iesu Keriso, o le pupula o le mamalu o le tama. O le eisi mafuaanga lena, o le silisili ese, o Iesu Keriso, I mea uma. So mo me tātou le anganga o le tusitala le tai au nei a. E silisili ese Iesu Keriso, ona o ia o le pupula o le o lona mamalu, o le mamalu o le tama. Whamai le sivahenga, whamai le whaipuna e tolu. Ma ua matua tusa lava maia. Ele ngata o ia o le pupula o le mamalu o le tama, ai whamai le upu whaasamoa ua matua tusa lava maia. O le upu e leni e au mai e tātou, le upu na matua tusa, o le upu na icon, ma o le upu pārangi o le icon, a le wingo le upu na is a precise copy. So a tātou mafofau, ina ua liu tino tangata Iesu, ua whaapea ona iai I le tino ato Iesu, le mamalu a le atua. Praise the Lord. Ua liu tino tangata le atua. Amen. So le atua o le vanimo nimo, le langi, e le vaai au tātou mata, ai ina ua liu tino tangata mai le Iesu lea o lo tala noa i le Eperu.
Whamaina Iesu lea, ua tātou iloa ai, e matua tusa lava maia. Tali tonu au whaitau e tangata Eperu. Manatua o tangata Eperu, a tau lo nātou atua, a tau Iova, e lema whai ona whamai tangata o ia o le atua a. A lelo whaitau watu whamai, o Iesu e matua tusa lava, ma le atua o nātou whengenga tuai. E mao whai le whaitau o le tangata Eperu a. E te i e le whaalongo ma le whaitau a le tangata Eperu. A ina ia momoli le wheau, e silisili ese Iesu Keriso, i e loa le tangata Eperu, i e loa foi e oe le tangata whaolaina le tai au le nei, o Iesu Keriso e matu wā tusa o ia mai ma le atua. Praise the Lord. Amen. So we imagine that the Hebrews, as they were reading this, you know, they've been far away from their land and they've now heard this gospel. Some of them are believers. They've heard the gospel, the light of Jesus Christ, and they've believed. The ones that don't believe, they've heard and they read, and it says that he is the express image of their Jehovah. For them, that's blasphemy. But the Hebrew author is trying to convey the message that this Jesus Christ of the gospel, this Jesus of the good news, is God manifest. It's the holy God in the flesh. That's Jesus Christ. Amen? Amen. Praise the Lord. Whapena foi oe ma'u uso. Matua whawhine, le tai au le nei. Ia mauti noa, ma ia whamalo sia lo roto le ni tai au. O whaolaina oe aisea, o le Keriso leo lo tala noa i ene tuspa ia, o le Keriso na liu tino tangata. O Iesu na matua tusa lava ma le atua. Whamai le kolose na e lua, alona whaipue iwa. Kono se lua whai pueiva whaapela na whai tawina. A wā olo o mau I totonu ia te ia. Le tumu uma lava o le tua ua I lona tino. Manino ia le au mainga e paulo o le whai tau le na a. Whamai olo o mau I totonu ia te ia. Iesu Keriso lea. Le tumu uma lava o le tua I lona tino. Ina ia whaamaunia I le au Kerisiano I kolose, whapena foi le loto al tangata tusitala lea I Eperu, whaamaunia I le tua o Iesu Keriso, o loo mau ngai le ato atoa, o le aina atua. Praise the Lord. And when we read in Colossians chapter 2, verse 9, it says, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. The divine God made manifest in the person of Jesus Christ. Amen? Amen. Ia le tua. Le si vaina tātou te vai e, whaua wina tātou whai koe tōru. Whamai le whai pu, whamai o ia o le pupula, monona mamalu, ua matua tusa lava mai ia. Le si vaina tātou te vai e, vaina lona wha, o loo wha atu mawina e ia mea umalava, I lana lava a fionga mana. Praise the Lord. O loo wha atu mawina e ia mea umalava, I lana a fionga mana. E silisili ese Iesu Keriso, I lana ngā luenga o whai. Amen? Silisili ese Keriso, I lana ngā luenga whai. So this speaks to what Christ is doing now, his administration, and it reads there in verse 3, who being in the brightness of his glory and express image of his person, and upholding all things by the word of his power. Upholding all things by the word of his power. Ele ngata na whaia Iesu mea uma. O ia na whaia mea uma, ia Iesu Keriso na whaia mea uma. Ai whamea o loo wha atu mawina foi e ia o mea uma. Praise the Lord. Whamai le tali atua le atua ia yopu. Mana tua foi tātou le tala ia yopu a. Tātou sue tātou tuspa ia le tala le ia yopu. Tāu koe tolu suma valu whai poe suma le ono anga I le lua suma tasi. O te fia au mai le tali a le atua ia yopu ina ua tala noa yopu I le atua whisiringia yopu pe ai sea nuo o mai ai nei whaingatā o mai hoa yopu wha ama whanwhana
ma whaaloto tingā ia iopu, le se whawhiawhia ia iopu. Ai whamaikina ua o le whai unga o le tūlanga na o ia iopu, na tali mai le atua ia iopu. O nisi la ne o upu a le atua ia iopu, whamai le atua, ua o atu I puna o le sangu, o ua whiawalua I I mea lo loto o le moana, ua whaalia I ati oe whaitotoa o le oti, o ua I loa whaitotoa o le ata o le oti, ua mawhauwhau I le lau tele o le lalolani, nā whaali mai ia, pea whai ua loa ia mea. O I whea le ala I le mea nofo ai le mana malama, o le bouni uli foi, o I whea le mea mau ai ia, ina ia momoli atu ai lona tua oi, ina ia loa foi le ala I lona whale, ua loa ia mea ina ua whanau mai oe I ia ona pō, ina ua tele foi le whaitau o uaso. Le mtapu atole na a yopu mai le mtapu tolu sifunu ma le valuanga I le mtapu fasu ma lua tato te whaitau ina ile tala noanga le a yopu ma yova ma le tali mai o le atua ai olo au mai ai I upu ia a le atua le ai le mawhai e le tangata ona manatu pe taufia pe iloa le amatanga ma le ngataanga o le lalolani. E le mawhai o tātou ta mai mawhauwhau, ona I loa le te le o le lalolani. Nā le tō tasi lava na te whātu mawina mea uma lava o le lalolani o loo iai nei. Nā o Iesu Keriso. Amen. Whesini uma ia o loo tala noa ai, le atua ia iopu. O te iloa e tali uma iopu, e le mawhai a awa. A leo tātou iloa mai le tusia Eperu, o le alo le atua, o ia o loo whaatu mawina e ia mea malava I lana afi o ngā mana. Praise the Lord, ha? E le mawhai e tātou, o loo whaatu mawina, mea malava, e le mawhai o na ngā ioi pā neta, vāni monimo, whetū, la, ngā luenga wa aia le silisili ese, au noa ma le whaatu mawina e Iesu Keriso o mea uma. Me ngā nuenga whaile nā Iesu Keriso lo whaia nei. Nei manatu oe o lo whiarua wai tātou I le vātia te e, le ima se tasi o lo whapea o na wa aia le lalolangi, ma tau whia le lalolangi. Ua tātou I loa, o Iesu Keriso, o lo whaatuma wina e ia, mea umarapa. E whapea tātou e o soa ele lātou e ngoto, e angin savili, to taufi e mo watu le sami to sau le sami mea malava na o mea na whaia Iesu Keriso e le ngata na ia whaia ai o ia whaatu mawina. Whamai le kolose mo mua a lona whai koe se fulu ma le fitu. O ia foi o le unuai o mea umalava o loo whaatu mawina foi mea umalava ya te ia. So not only did Christ create everything, He is also the sustainer and maintains all things. We might think that we are here in the universe, here in our solar system, chugging along on our own. Praise the Lord. And some people might think that we've come out of a big explosion and we've all of a sudden turned into humans. But let me tell you, Christ created us, and not only He created us, He now continues to sustain us. It says there in verse 3 of our book this morning that not only is He the brightness of the glory and the express image of who God is, it also says that He upholds all things by the word of His power. When God had responded and replied to Job in chapter 38, and He asked those questions, Job, have you entered the springs of the sea? Have you walked in search of the depths? Have the gates of death been revealed to you, Job? Have you comprehended the breadth of the earth? God is asking Job some serious questions. He's saying, where is the way to the dwelling of light and darkness? Where is its place, Job? Can you answer me those questions? It says that you may take it to its territory, that you may know the parts of its home.
Do you know it because you were born then, or because the number of your days is great? But let me tell you and remind you, believers, today, that Christ is superior than everything and everyone, because in him all things consist. When it says there that he upholds everything by the word of his power. In Colossians chapter 1 verse 17 it reads, and he is before all things, and in him all things consist. Not just some things, not just what is visible, what is invisible. All things is in Jesus Christ. That's why he's superior. Amen. Amen. Lima. Mahinga no na lima. E silisili e se a Iesu Keriso I mea uma matangata uma. Whamayele ngata o yo le o whai mona tofi mea uma lava. Ele ngata foi na ia whaia mea uma. Tolu. Whamai o ia o le pupula o na mamalu maua matua tusa maia. Wha. Whamai e whaatu mauina e Iesu Keriso mea uma. Lela o tatu iloa le e leo whialolua I fua le pāneta I le vasa loloa le o lo tau fia ma whaatu mauina I le mana o lana fionga Iesu Keriso. Lima e whapea ona silisili Iesu Keriso awa na ia wha mamaina e ia lava a tātou angasala. Leisi mafuanga e silisili ese a Iesu Keriso I mea uma, matangata uma, awa o ia na wha mamaina a tātou angasala. Amen? E silisili ese Iesu Keriso ona o lana taulanga mai a. Amen. Mafuanga na silisili ese a Iesu. Nei te foi wai fisili. E se a mea silisili a Iesu. Olo au mai le tusitala Eperu le taiale ni. A o whaita wina e tangata Eperu le tusi. Ma ua lato wa aia. O le isi mafuanga e silisili ese a Iesu Keriso. Ona o lana taulanga mai a. Whamai le whaitau. Whamai le ngata na whaatu mawina e ia mea umalava I lana fionga. Ai! Na ia whaamamaina e ia lava a tātou wanga sala. Wow. Praise the Lord. The other reason why Jesus Christ is superior is because of his sacrifice. In that verse 3 it says there, as we read through this amazing description of God about his Son, it says that not only he upholds everything by the word of his power, that when he had by himself purged our sins. That's an amazing statement. By himself he purged our sin. It was him. Only him. We had nothing to do with it. No one else in the world had anything to do with it. It was by himself. He purged our sins. Le matautia le na o le silisili ese o Iesu Keriso awa o ia whamai na ia whamamaina e ia lava a tātou angasala. Whamai le Eperu fitu, whaipue luasu mai fitu. Whapea na whaitawina. E lea o ngā ia te ia Iaso whaiso pei o ia whaitaulanga. E mua o na whai o taulanga mo ana lava angasala. O na whai ai lea mo angasala le nu. A wā, ua tutasi lava o na whaia e ia o le mea ina ua avatua o ia e ia e whai mataulanga. O whai taulanga uma, o aso uma e whai eila tu taulanga a. O lo I loa mana malama le tangata Israel. O le whai taulanga, o ia na te o sia taulanga I le vao le tangata ma le atua. O aso uma e whai e taulanga. O taimi uma e watu e le taulanga mo angasala. So o taimi uma lava, o lo whai ale ngā luenga ale o si taulanga. Le taulanga ma le taulanga, o le whaamangalonga ma le whaamangalonga, taimi uma, ma aso uma e whai ai le taulanga. Le whai ma whamatala ina whai kua luasu ma fitu. Whamai e lea o ngā ia te ia I aso whai so o pei o ia whai taulanga, e mua o na whai o taulanga mo ana lava angasala,
ona whai ai lea mo anga salalilu. Au Iesu Keriso, whamai le whamatalanga le tustala Eperu, whamai ua atu tasi, lava ona whaia e ia, o le mea, ina ua avatua o ia e ia, e whai mataulanga. Praise the Lord. Leisi vaenga e silisili ese a Iesu Keriso, ina ua whaia e ia le taulanga mai a. Whamai e atu tasi, e leo pe o whai taulanga al whenenga tuai a, toi whai le taulanga i le aso, toi whai le taulanga mo ia, whai le taulanga mo tangata le sau, e maila na taulanga, sau le si tangata, toi whai le taulanga mo ia, whai le taulanga mo tangata le sau. Praise the Lord. Ao Iesu, whamai e atu tasi. Once and for all, Christ gave himself as the sacrifice. Praise the Lord. He was not only the priest, he was the perfect sacrifice. Amen. Eperu iwa ana whai poe luas kuma leo no whapea ana whai tawina, a wā ana whapea po ua tatau o na tina ina whaalasi o ia talo o na whaawaina o le lalulangi. A o le nei, ua tasi lava le whaalia mai o ia i le wha atoanga o tausanga, ina ia ave e seina le angasala, ina ua whaia o ia e ia mataulanga. Uso matua whaafine, le tai au le dei, oe le tangata whaatuatua, e maafua o na silisili ese Iesu Keriso, ona o le taulanga mai a. Praise the Lord. Whamai le tustala Eperu, whamai ua tasi lava le whaalia mai o ia, i le whaatoanga o tausanga, ina ia ave e seina le angasala. Ia e manatua o le angasala a oe. Aina ave e seina e Iesu Keriso, e ala i lona maliu, e ala i le maliu tongi ola Iesu Keriso, i lunga le sātaru, na tanu mia, toi tu mai, ina ia whaolaina i tā ua. O le ala le nā o leo alala mai, o le ala le nā o leo iai le tai au le nei, o na o le taulanga lea, e tasi, ai lasi. Praise the Lord. E tasi, ai to o tele. Le ua whaolaina ai, ona o le taulanga a Iesu Keriso. Le mafua anga, o le silisili ese, o Iesu Keriso, ona o le taulanga mai a. Mo mo Peteru, tato whai tau mai whaatasi wha mole le tusi whai tau lea wha mole. Mo mo Peteru ta ku mua mua, whai upo sifuru walu, male whai upo sifuru male lima. A mawalo tusi, a wā ua outou, ia, a wā ua outou i loa, e lei tongi o la ina outou i me pala. Ole a rio, ole au, nei la outou a rio lea o ngā, na tuina mai e o outou tama. A o le toto tā ua o Keriso, pei o lo le tamai nā moe, le po nāla. Neanga. Amena. Tali tonu ni maenga leo le tusi na whamatala ina le tusi tala Eperu. Sa whai tauina e le tangata le tali tonu. Manatua wai loe tātou e iai vaenga na ave iai le tusi a Eperu o tangata tali tonu. A iei fui matangata na whaitawina le tusi e le talitonu. So a tonu na lato whaitawina ia le mata upo eiva, whai upo e luas kuma leono ma whape ifo i o lato ma whawhau. Oh, okay, then, e iei le Iesu lea na atu tasi o na whai o ia mataulanga, ai whaolaina ai le tangata ngasala. A tonu na lato whaitawina whamai, oh, le Iesu lea, na maliu o ia, ina ia ave se nai lau wanga sala. Pe halato whaita wina le tusi, ia. A tato wava ai foi la le tusi a Peteru. Whamai le tusi a Peteru, tangata whātuatua, whamai a wāua o tau i loa, e lei tongi o la ina o tau i mea e pala. Husu matua whawhine, e lei tongi o la ina oe i mea e pala. E lei tongi o la ina oe i auro a rio, mea o le lalolangi le nei. O le ale mena tongi o lai nai oe. Le ale mena tongi o lai nai au. Whamai whai pasuma le iwa, o le toto tā ua o Keriso. Pei o lo le tamai māmoe. Whamai, e le po nā. Mafuanga le nā nātu tasi ai o na whaia e ia o le taulanga. A wā o ia o le taulanga, e le ai se pona. E le ai se ila. Praise the Lord.
e matua le lei. Nei ngalo ia te ita ua le tai au le nei. Ai o le whamanatu o le upo le atua ia te oe le tangata whaolaina, o le silisili ese o Iesu Keriso, ona o le taulanga mai. The fifth reason that we want to bring today in regards to the superiority of Jesus Christ is the fact that he was the perfect sacrifice. We read there in verse 3 that says, when he had himself purged our sins. In 1 Peter chapter 1, verse 18 and verse 19, it reads like this. Chapter 1, verse 18 and 19. Knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. The other reason why Jesus Christ is superior, he was the only one that gave up his life in place of yours. Praise the Lord. So that you wouldn't die, that we wouldn't die a death because of our sins. Christ died to replace our death. Amen? Amen. That it says there that we weren't bought with corruptible things. He didn't redeem us with the riches of gold and silver. But what? But with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish. May you be reminded today, why is Christ superior? Why is he the greatest? Why has God given us Christ as his final revelation? Because of this. If anything else, that we remember that Christ died, that he was buried, and that he rose again. That's why he's superior. That's why he deserves every accolade that we can give, all the worship and praise that we can offer. Because he died for us. He was the perfect lamb. He was both priest and the sacrifice. And finally, ne muli tatou te maua I le whai unga o le whai puetonu. Whamai, e le ngata na ia whaamamaina e ia lava a tātou wanga sala. Whamai ona nofo ai lea o ia I le tū tamatau o le silisili ese o ilunga. O le vaenga muli o te whia au mai e le tai au ne e whaamatala ai le silisili ese o Iesu Keriso. E silisili ese o ia ina ua whaamamaluina e le atua. Amen? Pa pe whiauna tātou I loa whaamamaluina Iesu Keriso. Whamai le lainga nā muli. Whamai ina ua mae au na whaamamaina e ia tātou wanga sala. No mae au na whaia ia o le taulanga mai a. Ina ua toi tū mai o ia, o toi awhio ai o ia I le langi. Whamai ona nofo ai lea o ia I le tū tamatau o le sili ese o inu ngā. Whea le mea o ia Iesu Keriso o lawai lona mamalu. Ua wha mamalu wina o ia. Whamai le Eperu e valu, a lona whaipo mua mua. Whamai o le a ano le nei o mea o lo o tautala I nei. Wai ia I tātou le whaitau langa sili e whapena o le ua nofo I le tū tamatau o le nofo ali o le sili ese o le langi. Praise the Lord. E sili ese Iesu Keriso. A wā ina ua mahea o na whaatau wina e ia o le taulanga. O na nofo ai lea o ia I le tū tamatau o le sili ese I le langi. The reason why Christ is superior is because ultimately when he had completed the work of redemption, when he was buried, when he rose again, when he died, buried, rose again, then he ascended to heaven. And then chapter 8, verse 1, it says this. Now this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. The key word here, o le upule fia whaamamawhaina I, o na nofo ai lea o ia. A tau loa le tangata e nofo I lalo, lona winga, ua, wa mai anga luenga a. Ua whaatau no wina mea uma. Le Iesu Keriso lea, ina ua mahea o na whaia e ia o le taulanga, whamai o na nofo ai lea o ia, I le tū tamatau o le silisili ese. Ua maea, ua taunu. Nena whai mai o I runga sātauro a. Ua maea, ua taunu.
Lea lai whaapea, ona whaamamaluina lea e ia, e lea tua. E whaawaenga tātou te waaia I le whaamamaluina, e lea tua o lo au mai e le tusipa ia. O le vaenga mua ina ua whaamamaluina Iesu, whamai le Filipi, alona mtau koe lua, whai koe sumatasi. Amata mai, sorry, mai whai koe iwa, o le mea lava lea ua matua whaaya inai o ia e lea tua, mafua ina atu ia te ia o le suafa e silisili suafa umalava. Ina ia tō tuli vai umalava I le suafa o Iesu. O e o I le langi, ma e o I le lalolangi. Ma e o I lalo o le lalolangi. Ma ia tau e lau whaiva umalava. Ni lava ia. Ina ia li ia ai le atua. Amen? So ua whaamamaluina Iesu Keriso ina ua foai ia I le suafa e silisili I suafa umalava. Lua, I mua Petero anon tāku e tōru, ua whaapea ona avatu ia te ia le pule. Whai koe tolu, tāku e tolu whai koe lusuma tasi, ma le lua suma lua. O le whaatusa foi le mea o le papati songa, o loo whaona mai ai nei ia I tātou. E le o le whaatea e seina o le ele o le tino, a o le tali a le loto fuatei o le lei I le atua, I le toitu mai o Iesu Keriso. O ia o loo I le tuta matau o le atua, ina ua fioae o ia I le langi, ua toi lano ia te ia o a ngelu, a whaipule, a toa, ma e ma losi. Au ia Iesu Keriso I le tuta matau o le silisili ese, o loo ia te ia le pule. Lea lo whamai ai, whamai, whaipuna e nusu manua, o loo ia, o ia o loo I le tuta matau o le atua, wa fioae o ia I le langi, ua toi lano ia te ia, o a ngelu, ma whaipule. Tolu, o loo whaapea foi o na ia whaa tali. Eperu alona tāku se fulu. Olona tāku se fulu, alona whaipue se fulu, ma le lua, ma le whaipue se fulu, ma le tolu. Whamai le whaitaune nā, peita iane, nā awatua e ia, le taulanga e tasi mo anga sala, ona nofo lea o ia I le tuta matau o le atua e whaavavau, o loo wha tali atu ai pea, se ia avea I lātou o e whai o ia mō lātou whiri, ma mea e tū ai iona au. Ina ua mai au na whai o le taulanga, e le ngata o ia wa iei mamalu le ingoa e sili sua ingoa umalava, lua o lo ia te ia le pule e to I lalo ai a ngelu, ma whai pule ai tolu, whamai o lo whaatali. Whamai au iai o ia le tū tamatau o le atua e whaavau, o lo whaatali atu wai pea, se ia avea I lātou o e whai o ia mō lātou whiri, ma mea tū wai ona au. Praise the Lord. A tātou me kuwa whau ia Iesu Keriso. Hei whaatali mō lana teimi, Hei whaatali o ia se I o le teimi e mawai e ia lana tofi. Lea lau o tātou I lona na tofi o le lalo langi a toa. Hei whaatali o ia le teimi, a le atua whamai, o lo whaatali atu ai pea, se ia vea I lātou o e whai ia mō lātou whiri, ma mea tū wai ona au. Ma me muli, o lo whaia e ia le whaiva o whautua. Roma e walu, alona whai koe tolu suma whapea, o aise na te whaasalaina mai, o Keriso, o ia na maliu, a ua toe tū mai lava o ia, o loo I le tū tamatau foi o le atua, o loo whautua foi o ia. Praise the Lord. Mafu angale na le silisili ese o Iesu Keriso. Vaenga muli, ina ua whaamamaluina o ia. O loo whio o ia I le tū tamatau, o le silisili ese I le langi lunga, o ia ua whaamamaluina, o ia o loo iai le pule, o ia o loo whaatalitali. Se I tū ina ifo I lātou malava o e ita ia te ia, I lalona au ma muli, o loo whaia e ia le whaiva o whautua mo I tātou. Praise the Lord. Amen. Usum tu whawhine. Au e mana tunatu po le ale mafuanga e silisili a Iesu. O nei vaenga e ono ua tato au maia I le tai au le nei. When we think about his exaltation, there are 4 things that I just want to quickly run us through. Number 1, when he sat down at the right hand of his majesty.
First, we find in Philippians chapter 2, he was given honor. And we read there, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at that name of Jesus every knee should bow, and those in heaven and on those on earth and those under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. When he sat down at the right hand of the Majesty, he was given the name that was above every other name. 2, he was given authority. 1 Peter chapter 3, verse 21 and 22, we read, through the resurrection of Jesus Christ, 22, who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authority and powers having been made subject to him. He has all authority. Hebrews 10, chapter 12, verse 13, we see that he awaits. Chapter 10, verse 12 and 13 reads, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, from that time waiting till his enemies are made his footstool. That's an interesting scene now. He is waiting for his time. Amen. Then he comes back as the reigning Messiah. And finally, he also intercedes. Romans 8, verse 34, we read, who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who makes intercession for us. What a privilege, that as a believer, as we walk this side of heaven, we have our Savior, our High Priest, at the right hand of the Majesty, interceding constantly on our behalf. Aone e manatu, te me te vaivai ai, te me te hangasala ai, te me te sese ai, te me te fia ai. O vaenga uma lava na lo soifua, o lo iai le tangata o lo whaia le whaiva o whautua mo oe. Moa, oi, in Iesu Keriso. Praise the Lord. Pai, mina la tato mataupu I le taiao le nei. We've heard that Jesus was not just a man. He's much more than that. He's the heir of all things. He created all things. He is the express image. He is God made manifest. That is who he is. He didn't only create things, all things, he upholds all things in the power of his word. This Jesus, the reason why he is superior, he was the one who purged our sin. He was the one who died. We weren't purchased with silver or gold. We were purchased by the blood of the perfect Lamb. And finally, he is exalted above all things. And he awaits until his enemies are made his footstool. That's an interesting scene. But glory be to God that he continues to intercede for you and I. Usong tufafine, silisili ese Iesu Keriso, aisea, wa ia te ia le tofi, lua, na ia whaia mea uma, tolu, e matua tusa o ia malea tua, wha, o ia olo whaatu mauina ai mea uma, lima, na whaia e ia mataulanga. Malona ono, o le Iesu Keriso lea, ua whaa mamaluina nei, e lea tua, olo e le tuta matau, o le silisili ese. Praise the Lord. Tato tula mai e ni taiao. Whai wina tato mafutanga I le tatalo, e upo le atua. Whaamanuia le atua I lo loto uso matua whawhine. Ia pei oi o le tangata Eperu a. A whai tau wina le tusia Eperu, tangata talitonu, ai aina ma whaatu mawina lo na loto, o na o le silisili ese o Iesu Keriso. A whai foi oi o le pei o lesi tangata Eperu, e tele talitonu. Ia ei loa na maliu Iesu Keriso. Na tanu mia, na toi tu mai, na ia whaolaina. Oi, praise the Lord. Amen. Ko ni mai o whonga o le au teite ine tātou le tatalo whaatasia le ni tai au. Whaaftai tele te mā. Lau upu, ua oina, ua o whaalongo. I le sili ese, o Iesu Keriso. Whaafetai, awa, I le itongi o laina, I le auro, o le ario,
a o le toto, o le tamai mamoe, o Iesu Keriso. Whawhetai tele tama, ona o le taulanga maia. Ina ia whaaola ina le tangata masala. Vi ia oe, nei maso oma, e o i le whaamavau. Amen. Lord, we are so grateful to be here today. Lord, we know that many of our brethren are unable to gather as we do. So therefore, Lord, we are thankful. We come before you and say thank you, Lord. Thank you for the privilege that we can hear your word. Many hunger and thirst for your word. So, Lord, we come and we say thank you for the privilege it is that we can hear your word, Lord. Help us to continue to study your word, to listen to your word, but Lord, help us even more so to do your word, to be obedient to your word, and to continue to grow in you. We pray these things in the wonderful name of our Lord and Saviour, Jesus Christ. Amen and amen. Tato lalo mai lalo whawhtai tele.